Dit ambassador MPs mati kinwa kirwom wa wen kirno wa bino kere amoro ba mera chake wacho ne ajolu ipajaman Lapono sit potie school mori peo mwaka pot mwaka abero mati kere ya boro ne che kitma wa nero kwene ni school pot kitika gedo ne pot bi otum kitma ki penyo an kwene amene nena winyo lo mabe tira mapamieta cheto wo kere wa yok kemene no wa tin kong do di ko wa ana win lo matin ke dine yen amira wa ni kene bedino wan twinwa mo kene kin wa tuke edo no ngatu mi ru chak wen matini no pere we ko ikare ma karange ana be ro ka kwane bunyoro mamene jone pida watin ni jalindo ichamo kuom tua kan mani dok ko tu yimbe ngobe biniti kan da wai tua to o we ko wan tiga to we ko tien lo ma ka unu nero na ko ti kwene ni wano ti ka yele mate we ke yin lo me kwa kado arabe la tim mo ken ne jala go mo ken no we yo ko mena jara yenyo kamo jalo kampala ki kwene ni cha wajo bonu tua ne we yin la poro we kin mo ko winye la poro mapira ni cha foi total ni tin ubeno ni no madito total bo kwanzo mili era la poro ni watika lo school atel kiken manaka yamu lo chake uno sini ape la poro tin manen ti wajo kwede an ko miru lo madong mi atel we kwaro yile ya chole kanyo la poro Nama jail kong mili me kwano miro do ni twin na the money. Di malemo no ni interest. Bien jo mo kene pe ki mili me kwane. Kene dong tiling pere kene tie. Di kwero ko ni chene pere me kwano. Ti mili me kwan kong kilo matin o wini ni do ni twin wan. Lwa me le era la por. Me na Mario kwan ko ni kameno mio tinono. Bien Gamente petika yeni school uwek lunyodo kuchul school fees. Endo lunyodo neno neni begin wek school dong di mob wel mo matini wek ti konji school wek school waranyin. Dien ka wanero kuni yagago kono warupe wa ki school bus. Beti school mo matiki school bus. Kono paluo ki kema lunyodo yete diwe. Majori gamente pe timo jame mo chalo welo school bus. Geno dormitory ki jame mo kere ini titi palo nyodo ka ki tor tinge do mama wi wa kila wi total ena yetine bol kare jabe primary bini senior jerwa ka mo kere ni we kalo nyodo mo ni ki chul killing mo de mati we ki wona nyim ki ke me yelo ke me ponye killing wan pe wa cholo we o kire me ti school dote itiere me kopin me Uganda kakiro mo kera Aliba pa kiraya ko wen mangin mawaro woro machalo group pa teachers wanero ti we o killing ka o itawa ne kikome ti manom yer tena ne guti umiro wangero ni kid maremo wori komwane era ye killing mene mite institution we ko ti jel mapol we ko mi no ponye kero motivation ki je mo kene we ko wora ni mabe mi ateke anatika lego lwa unu lira atama ni abira karte kitam ene wan ka sega Raymond ni amalo ek daro nene a sega Raymond karmano enti won komade wanu chero bon museo do ni katwere ba wan wa chewu dul mo magloni development forum ilira kai webi kire wanu neno kire me yilo lo me do lomo tanyo kwan Gimara mo kire no tini inen week mo chen kanyo chapit mo chen mawan lak no lirani katwer wa rumu gaun wa biru wa dore kain wa nyama wa dumu wa dong wa la pere wa tuk twinu tino matino we kiro nene kwan karabe man kuni gaun dok ni nasare no mer pego dore ki gaun umiro to mato ye utuk twi daro we kinen kid mabe pa kwanti ye so my resolution awani ni
Waneno kira meketo education week in Lapono. We're going to go to get in Wagore, Wawino Diang, Wamono, Wakwero, Jomoquano, Kenganadi, Chino Cono, two between Jomo Kennedy. Look, Mado, look from borderline, Mamegua enemy, one of the pair of deep to his school, Mamegua, Jacket Dilan, when they rap Umia Patua. School, what pay defense, Tipol Caramo, Donny Yakin Magamero. Che walele ni kit mamere watiki MPs wakakan gimukere modong maurumero team eno kineni school ene mati boda ne ki fencing o doka twere pien liye balu chamo o pien ki po chamo kar moja ti po meni chambo nutien high school wek nutien maduong di chamo school wek lo man ne nutien woto gata tano atamo an patiki lo mapol kako ne won atio lok mamega uye wa new staff bela policy yeti no tigangwa to ne jo ma gino ti mate me wa ko waro tikani anu bina nyimkan don katin biro staff madinti la policy ma lo tiro mo kitwo pin ma papa peni lo tiro la poro kiken ento ginti ka tute mate ko twa we school dog en mo chunge en Kiluani of Charles Demas, entry deputy teacher, and Kiamida Kilgo. Before it was Aladik and Muchung, and Kiluano Cherapita, the Darmaloy campaign, and Aki Patokan foil. Our fellow James, NTA Director of Studies, and Malatin Malaporkan, before it was Madame Elvina Latiki, and Fono language, and Latin Makan. Gangitie kalon wafoe totwal misongaya ma en koni tie loye wito mana wobi ni okwaro wa lo ma wo wa North America ile nero biro to noti en dano ma aya pa ya moro wafoe totwal Mr. Cham George for your business and I my dear pay la more district Mr. Yo Joseph en aki kabelo mageluone okia pamara en tie ponyo fine before the twat abitio ki enene wapanyo Mr. Milton akwo en tie la ponyo physics mathematics ma en tie ki degree en opot pe o yabo A level wapoyo en latin ma ale rakato botwa kai kibwomi madit twat isinywa ikare mawan watero manok ilaporo ni don watiki product mamegwa aromo sande enkoniti assistant baza school mamegwa man first pioneer won't pioneer palapono si amoro ka